y'amahoro, nta bintu by'impagarara ndetse n'intambara bashaka, ahubwo ko bashaka ubumwe bw'abanyagihugu. So ibyo byose rero bikaba byarazanye impagarara mu mitwe y'abaturage. Ugeze hano muri Goma biba bindi kuko mu itangazo ry'uyu munsi M23 yashyize ahagaragara ivugira kuri radiyo communautaire La Verite, ni radiyo ikorera hariya mu mujyi wa Kiwanja, ni muri teritwari ya Rucuru. M23 yatangaje yuko ifite intego yo kwegera uturere twose. Muri utwo turere twose harimo n'umujyi wa Goma, uduce n'utundi duce twa Masisi n'uturere twa Lubero n'ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ibintu usanga yuko biba byazanye situation itari nziza mu mitwe y'abaturage. Mu mujyi wa Goma rero mu gitondo kare k'uyu munsi wa mbere niho imyigaragambyo yatangiye, aho abayobozi b'amasosiyete civile ba hano muri Goma bari gusensibiliza abantu, bararikira abantu ku myigaragambyo. Imyigaragambyo yahereye ahitwa Entre President, ni umuhanda mugari werekera ku biro by'umukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bakomera aho berekera ku biro by'umukuru w'intara, buhagaze gato bazunguruka umujyi wose. Buhagaze gato, iyi myigaragambyo turayigarukaho mu kanya. Goma ku murongo, mbanze nakira abantu hano mbona bakomeje guhamagara cyane. Turakugarukaho mu munota umwe utubwire iby'iyo myigaragambyo uko yagenze, ariko reka tubanze twakire Habonimana Dieudonné. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Hello? Yego Habonimana, turakumva. Uherereye he, igitekerezo cyawe? Ndi mu Burundi. Yego. Icyumviro cyanjye cyari cy'uko nibaza yuko bikenewe no kuraba ariko ngo nibaza gukeneye amahoro, kuko ariko uraraba muri Afurika bisaba yuko twese hamwe nk'abanyafurika tujya hamwe kugira turondere amahoro hamwe. Iyo igihugu kanaka kibifite ingorane, ikindi gihugu kigenzi cyacu kikumva yuko ari ingorane, bigafashanya hagati y'ibyo bihugu. Rero icyifuzo cyangwa intererano yanjye yari yuko ari Kongo yoba indepanda nk'uko isanzwe yarikukiye, ntihagire abantu kanaka bashobora kugenda ngo bavogere muri icyo gihugu, bafata intara nk'uko biretse biraba, hanyuma ibindi bihugu ugasanga biratekanye. Mugenzi wawe udafite ikibazo uno munsi urashobora kugira ikibazo ugatekana, mugabo icyo hirya y'ejo bishobora gushikira were. Ku bwanjye numva yuko twese hamwe ari ibihugu biri muri Afurika twujya hamwe kugira turondere amahoro hamwe. Nicyo cyifuzo cyanjye. Dieudonné Habonimana, urakoze cyane. Reka twambuke tujye kwa Claver Rubanga, umunyarwanda. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Mahoro cyane. Komera. Igitekerezo, aho uherereye? Mperereye hano i Bujumbura. Icyo nagomba nterere ku cyerekeye iyo mirwano iri hagati ya M23 n'ingabo za Kongo, ni uko ahakuru n'ahakuru boganira, kuko intambara ubwe Kongo yarayinaniye ko ituza M23. Rero icyo bapfa bo baragipfa, ibicare ku meza baganire, hama intambara ibone guhagarara. Claver Rubanga, urakoze cyane. Ugira umunsi mwiza i Bujumbura. Murakoze namwe. Dusubire kwa Jimmy Shukran Bakomera. Wari utangiye kutubwira rero uko imyigaragambyo yatangiye, uvuga uti yahereye hehe, yerekeza he, iteye gute? Murakoze cyane Mutagoma. Nagiraga nti imyigaragambyo yahereye ahitwa Entre President. Abaturage barafite intego yo kwerekeza ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Murabizi yuko muri iki gihe twe turi mu buyobozi bw'igisirikare cyangwa se etat de siège. Bahageze batanga ibyifuzo byabo, guverineri
arabyakira, arangije kubyakira abaturage barakomeza, niho bazungurutse muri Goma yose. Ariko nyuma gatoya nk'isaha imwe, kuko imyigaragambyo yatangiye saa moya n'igice za mu gitondo hano mu mujyi wa Goma, isaha imwe n'igice yarangiye. Imyigaragambyo ikiri imyigaragambyo, ahubwo bisa n'ibintu bibaye nk'intambara, kuko bagiye babomora ibintu byinshi, nta kazi kahabaye, amaduka ntiyafunguye uyu munsi mu mujyi wa Goma. Mu gitondo hose nta bicuruzwa, nta bacuruzi bakoze akazi kabo. bifata indi ntera, ubwo bava aho ngaho berekeza ku mupaka. ubwo ababomoraga ni abaturage. benshi babona bafite intandaro yo kwerekeza wenda nko mu Rwanda, kuko murabizi abakongomani bari bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo mu myigaragambyo yatambutse, bamwe bagashaka kwinjira mu Rwanda ku gahato. Ariko nyuma ho gatoya ingabo z'igihugu ndetse n'abashinzwe umutekano babashe kugarura ikibazo, situation barayikana, ibintu bigaruka ku murongo. Gusa no muri aya masaha tuvugana Mutagoma, mubwire yuko hano mu mujyi wa Goma nta imodoka ntiziri kugenda, wenda ibiri mu muhanda gusa ni za moto, naho imodoka kabisa ntabwo ziri kugenda kabisa. Mu kanya turasubira ku murongo wa telefone, ariko nari nkubajije nti kuvuga ngo byahinduye isura, hatangira kuba ibyo kubomora amaduka, abantu barafunga. Ayo maduka ni ay'abaturage abomorwa n'abandi baturage? n'abaturage kuko hari iyo imyigaragambyo nk'iyo yahabaye hano mu mujyi wa Goma, ko tumenyereye imyigaragambyo yabaye, nta muntu uba ukwiye gufungura iduka kuko ibibazo biba byinshi. Isura aho yahindutse ni uko abo bari bari mu myigaragambyo, abantu bigaragambyaga bashatse kubomora amaduka. Hariho n'iduka ry'umuntu wo mu Buhinde, nawe akora muri mission Indienne muri MONUSCO. Iduka rye baribomoye cyane, tena nawe bamusanga indani, bashaka nko kumukubita, uretse yuko abashinzwe umutekano bahise nyine bahagera bagatabara ubuzima bwe. naho ubundi byahinduye isura, bisa n'ibishatse kuba nk'ibyo twabonye mu minsi yashize, aho abaturage bari mu myigaragambyo bari kuvuga ati MONUSCO cyangwa MONUSCO igomba kuva muri Congo, bigahindura isura. Nicyo kibazo kiri hano mu mujyi wa Goma, iyo imyigaragambyo ihari bihindura isura, bikaba nk'ibikorwa by'urugomo rimwe na rimwe. None se wowe ijisho ry'umunyamakuru aho ngaho i Goma, uravuga uti bashatse kumena umupaka ngo binjire mu Rwanda, abasivili binjira ku mupaka urinzwe n'abasirikare, uretse wenda ibyo kwiganirira, ubona izo ngabo za Kongo iyo zibareka, ukurikije uburika n'uburakari bari bafite ku maso cyangwa se uburyo bari bitwaye, ubona koko bajyaga gutinyuka kwinjira mu Rwanda bagatangira gukora ibikorwa nk'ibyo? Mutagoma n'abatwumva bose nkubwire yuko ubu ngubu abakongomani nta mvuge ngo imitima yabo isa n'iyahindutse cyane. Kwinjira byo ni ngombwa kuko ngewe ubwanjye narindi mu myigaragambyo, najyanaga nabo, abanyamakuru twari benshi, twageze natwe aho ngaho, wabonaga yuko bagomba kwinjira tu, bari bakwiye kwinjira kuko bageze ku mupaka batera amabuye bashaka kwinjira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, ariko wabonaga yuko bagomba kwinjira, kandi ibyo nta mpagarara twe twabigiraho iyo abashinzwe umutekano badakora intervention, batahagera. Ubona ko bari bagomba kwinjira tu, kuko mutagomba nk'ubute yuko mu minsi yashize hari umusirikare wa FARDC nawe wambutse ava mu mujyi wa Goma, yambuka umupaka aragenda, yicayo abantu babiri, ibyo mwarabyumvisha hamwe natwe, nyuma nabo baramurasa. Ubona ko n'abaturage nabo bamaze kwishyiramo ikintu cyo kuvuga ati u Rwanda nirwo
iri gusapotinga M23. So then niba u Rwanda ruri gusapotinga M23, wenda ku ruhande rw'abaturage uko tubibona, abaturage babona ko guverinoma cyangwa igisirikare cya Kongo cyananiwe guhasha M23, kandi hano muri Goma muri iyi minsi uvuze M23 abaturage bahita babona unfortunately bahita babona RDF, bahita babona ingabo z'u Rwanda. Ntabwo bemera yuko imirwano iri kuba hagati ya FARDC cyangwa ingabo za Kongo na M23, babona ko ari FARDC na RDF, ingabo z'u Rwanda. Niyo mpamvu usanga ubona ko bo baba bashaka akenshi na kenshi baba bashaka ubushotoranyi, baba bashaka kwinjira mu Rwanda ku gato kugira ngo wenda nabo mvuge ngo ni nko kwiyishyura, ni nk'inyishu, kuko biba bigoye cyane, kandi niba bishyirikira biri kubungabunga ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga bati dore uyu munsi ingabo z'u Rwanda ziri kwinjira mu karere ka Nyiragongo, kuko nako ni akarere gahanye umupaka n'u Rwanda, aho biravuga yuko ingabo nyinshi z'u Rwanda zihinjira. So ukabona ko abaturage icyo kintu bamaze kukishyiramo, iyo bitaza kuba intervention z'abashinzwe umutekano n'igisirikare n'abarinzi umupaka aho ngaho, abaturage bari bakwiye kwinjira, kuko nibyo byagaragaraga muri objectif zabo. Ariko Shukrani, nubwo bivuga gutyo, ibyo abaturage bavuga, ibyo bashinja ingabo z'u Rwanda, mu by'ukuri nta nubwo ari abaturage gusa, ahubwo ni leta ya Kongo. Leta ya Kongo niyo ibibwira abaturage, kandi ntekereza ko ubanza atari bose. N'ikimenyemenyejo leta ya Kongo yirukanye ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa. Turabigarukaho mu kanya. Bwana Shukran Jimmy Bakomera, unyemerere nanone ugume ku murongo gato, tubanze tujye kwa Twagirayezu Marcel. Ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane, kandi mbanje kubaramutsa. Yego. Ni ukuvuga ngo ikintu navuga rero kuri iriya ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko nakomeje kujya wenda ndabivuga kenshi bitewe na topic mwabaga muriho, ubu ikintu kigaragara ni uko byarenze ikibazo ahari cy'u Rwanda n'abakongomani, ndetse n'abatangiye kwinjira mu maduka y'abatavuga ikinyarwanda, y'abanyamahanga bakure bakajya gusahura bakabomora. Ibyo ngibyo noneho byatangiye kurenga ubushobozi, nk'uko umunyamakuru Shukrani amaze kubivuga. Ariko nanone wasubiza amaso inyuma ukareba iyi mitwe yitwaje intwaro zo mu burasirazuba bwa Kongo, byakabaye leta ya Kongo ivuga ngo ni FDLR iri kudutesha umutwe, kandi ni y'abanyarwanda, kuko natwe ubwacu dushaka ko FDLR ifatwa, uriya mutwe ukarandurwa burundu. None umutwe w'abakongomani wavukiye muri Kongo, bo ubwabo bararwana, nibarangiza bitwerera igihugu. Mu bigaragara hari abanyepolitike bakomeye muri Kongo bihishe inyuma y'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, kuko iyo urebye imvugo yabo nk'abanyagihugu ubwabo irahabanye. Ibintu ntuzaherukiye gutangariza i Bukavu bihabanye n'ibyo perezida bari kuvuga, havuga ko ibintu by'intambara bitari bikwiye, hari hakwiye ibiganiro. So ni ibintu byavuzwe. Ubu ni ukuvuga ngo igihe gishize imishyamirano itangiye, uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila nta kintu aratangaza. Bariya Bafayuru n'abandi benshi ntacyo baratangaza. Twagirayezu, urumva ko n'abantu abavandimwe bavugiraga hari i Burundi bari bagize bati birakwiriye ko abakongomani ubwabo bumvikana bakareka ibyo kurwana. None wowe urimo uravuga uti abakongomani nabo ubwabo ntabwo barimo kubibona kimwe. Ibi biganiro hambere perezida wa Kongo aherutse kuvuga ati ntabwo nzaganira nabo, reka nze mbasubize aho bagomba kuba bari. Wowe ibi biganiro urabona byashoboka Marcel? Nyakubahwa Mutagoma, ibiganiro birashoboka, kuko intambwe ya mbere izaterwa na guverinoma. Leta ifite inshingano zo kurinda abanyagihugu bayo. Igihe cyose kari akaduruvayo kakiriho ni intege nkeya za leta. Reba nk'ubu bariyambaje ko ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zigomba kujyayo, none Mama Samia Suluhu Hassan yamaze gutangaza ko ingabo ze zitakigiyeyo. Iza Kenya zaharaye rimwe zihita zijabukayo, ubu hasigaye ingabo z'u Burundi gusa. None se niba umuryango ari umwe, Afurika y'Iburasirazuba,
bukavuga ngo nimuzemo umusada ariko kiriya gihugu cyose gishaka, hariya hagaragaramo gutsindwa. Kuko niba ari umuryango umwe ni umuryango umwe, hariya yaragaragaje intege nke. Buriya ni ukuvuga ngo bano barwana M23 bo ubwabo babwiye leta ibyo bifuza, leta kuki idashaka kubikora ngo baganire abaturage baryame basinzire. None umuturage w'injiji uri kugenda mu muhanda utari na kaburimbo, warigwa yirukanka asahura abaturage, asahura abashoye imari, kandi nubwo mwirwanya izahagarara ntarinda kuba na mudugudu. Biriya ni ukwica abaturage, ni ukubadoroga mu mutwe, biriya ni nko kubaha ibiyobyabwenge. Marcel, kuvuga ngo n'abanyepolitike bakomeye ubwabo babe babivugaho rumwe ni ikibazo. Marcel, nyemerera ugume ku murongo nawe gatoya mbe ngufite. Nyemerera ugume ku murongo, ndagaruka iwawe mu kanya ucutse igitekerezo cyawe, ariko reka mbanze nakire mvuye kure Andrew, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ikaze bakama, murakoze cyane. Uherereye he igitekerezo cyawe? Mbere muri Afurika y'Epfo mu gisagara cya Abidjan, Durban. Muri Durban, aho muri Afurika y'Epfo murakomeye? Birakomeye cyane. Ni igitekerezo cyawe? Igitekerezo cyanjye gihagaze kindi ndageze ko mbigiye mu kama avuze ene bakutse hamwe, kuko genda iki kibazo cyo muri Kongo ni ikibazo cy'akarere, ariko ikibazo akarere barihemuriye kuri Kongo, kandi akarere kari gatereye kurikurikiranamo. Mbega ko u Rwanda barashinja ko rufite abasoda, nayo mvuze bavuga na perezida Munda yakandaga avuga ko afite ibyemezo ko yafashe ingabo z'u Rwanda zirwanira muri Kongo, ariko u Rwanda ntacyo rwari gufite ikindi itangazo ry'u Rwanda ko mbere sori bihakane cyangwa ibyemeye yarakoze ko, kandi na perezida yavuga ko bavugana na perezida Kagame, bavuganye ibyo bavugana atari byo avuga mu nyuma bamaze kurwana. Mbega aho hoho nshobora kubitahura neza ko ibyo bintu u Rwanda batabifitemo uruhara. Mbega aho ho nimba rubifitemo uruhara u Rwanda ko Kongo yagirizwa u Rwanda ko bica abanyagihugu, abenegihugu babo. Ariko bwanamvuye kure u Rwanda rwo ahangaha rwarabisobanuye, ruvuga ko iki kibazo ari ikibazo cy'abanyekongo hagati yabo ubwabo, ruhakana yuko nta ruhare rufite muri iki kibazo, uretse ko leta ya Kongo irushinja kugira uruhare muri iki kibazo. Ni ibintu u Rwanda rwashyize ahagaragara, nta kubishidikanyaho. nawe tuzogaragara kuri icyo, ariko twemekanye ko iki kibazo cyeza akarere n'akarere kagomba kubyikuramo. Iyi ni intambara yeza akarere k'iwacu, naho Uburundi n'u Rwanda basubije hamwe. Mugabo urabona ko Kongo nayo ishiye kwatakana n'u Rwanda. Twizere ko hari impamvu iri gutuma umutekano wacu urahungabana. niyo mushinga nayo yavuze ati hakeneye umwumvikano wabajya abantu bari inyuma ya leta, batagiye muri leta bavuga nka Kabila kuva bari inyuma ya leta, n'ibyo mushinga nayo twayiri bakagira icyo bashyikiriye. Rwanda Kongo nayo ifitemo novuga ijambo yobaza bajya abantu, hariho akaboko kari inyuma tutabona neza, n'icyo twavuga ko kabisa. Urakoze bwana mvuye kure, twagerageza ubihangane gatoya mu kanya turaje iwawe. Reka mbanze nsubire kwa Jimmy Shukran Bakomera. Wumvise ibyo bwana Twagirayezu Marcel yavugaga, avuga ati birakwiriye, imishyikirano irashoboka hagati y'ibihugu byombi. Ndumva ko hari umukomanda mushya wa regiyo ya munani wageze i Goma aje kwitegura imirwano karundura. Wowe uraho ngaho i Goma, urabona ibyo Marcel avuga by'uko hashobora kubaho kumvikana hagati y'impande zombi, ukurikije ibyo ureba n'amaso yawe, ni ibintu bya hafi aha? Shukran, uranyumva? Shukran.
abanza Shukrani Bakomera tutakimufite ku murongo wa telefone. Reka dusubire kwa Twagirayezu Marcel. Shukrani naboneka hariya ku buhanga bw'ibyuma baraza kumbwira. Ubwo Twagirayezu rero wari ugikomeza igitekerezo uvuga uti iby'imishyikirano mu by'ukuri birashoboka. Imishyikirano kubera ko u Rwanda rwagaragaje aho ruherereye ku kibazo cya Kongo, M23 irwana, leta ya Kongo izikirwanira n'iki ishaka, ni igikore intambara yahita irangira. Kuko iriya ntambara nubwo bayishinja u Rwanda, twe tuyishinja Kongo, kuko urabona wenda uhereye uriya mutwe ushibuka kuri FNDP, urebye ba Rurankunda ubwo barwanaga bikazamuka bakumvikana bigahosha, ni mu kuntu baje kwishyura, kuko leta ya Kongo rero yemeye kuvanga ingabo ziranye ishyamba na FARDC baremeye kubivanga, nyuma bihindutse bati twe turasubira no mu ishyamba gufata intwaro, kuko M23 ni abakongomani, FARDC ni abakongomani, leta ni abakongomani, yes bose ni abanyagihugu bamwe, n'ubwabo nibo bari kurwana ubwabo, ni nabo rero ibiganiro niba bikuze ibiganiro icyo bashaka bacyumve bakibahe, urore ko intambara itarangira. Naho kugira ibibazo ukabitwerera umuturanyi, inzu yawe yashya ngo ni Maurice unsenyeye, ibiza byaza, ejo bundi bo baravuze ngo twabibye n'ingagi, wamenye uko byabaye ibibazo, bavuze ngo twabibye n'ingagi, tumva bitangiye kujya birarenga n'izindi baraje bavuga ko twabambuye n'imihanda mu minsi iri imbere, bavuze ko bamvu batagira imihanda aritwe tubizi. Marcel Twagirayezu urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Reka twambuke tujye kwa Zabile Nduwimana, ikaza mu kiganiro muri Sanga. Ubwa mbere ntabwo ko waramutse amahoro. Amahoro cyane, uherereye he Zabile? Merenga aye mu gihugu cya Kenya. Niho mperereye, ariko nagira ngire cyo gusikirize kuri uwo kuri ko bibanga mu gihugu kibanye cya Kongo. Je kucyo no vuga M23 n'abanyekongo kuba bavuga ko yani atarabanye-Kongo, ariko twibuke ko muri Kongo havugwa indimi nyinshi cyane. Kuko igihugu cyose ku mupaka usanga hari abantu bavuga igihugu ururimi rwo mu kindi gihugu. Nk'uko genda bibona, abanyekongo nyene bategezwa kwikemurira ikibazo cyabo batarabye amahanga ibi na biriya, kuko igihugu ni ikiwabo, nibo bategerezwa kucyubaka kandi nibo bategerezwa gukora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo gitere imbere. Rero niyo mpamvu ugiye cyo mbona bogira ibiganiro kugira ngo bikunde bigende neza igihugu cya Kongo kironka amahoro, kuko kimaze kuronka amahoro ndabona ko n'ibindi bihugu bituranye tubyogira akamaro kanini cyane, kuko niyo bamara baguma basinjana bavuga ibi na biriya, je ndizera ko ikintu cyama gitorera inyishu y'amakimbirane muri Afrika yacu ni ibiganiro. Rero ndashaka ko bosikirana bagakora ibiganiro hakiri kare, ntibarinde kuzaza gukora ibiganiro yani ari uko barwanya kononekara, ibintu byamaze kononekara, kuko twebwe abanyafrika dushaka kuza gukemura ikibazo mu gihe ibintu byamaze kononekara kandi ibintu bigeze habi. Iyo mpamvu je kintu no basaba niko bosikirana bakagiranira ibiganiro, nk'uko bwa mbere bigeze kubikorana bikagenda neza, ariko leta ntiyabishyira mu ngiro. Zabile Nduwimana muri Kenya, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe kandi ugira umunsi mwiza. Reka dusubire kwa Jimmy Shukrani Bakomera, bambwiye ko yabonetse ku murongo wa telefone. Shukrani, wumvise ibyo Zabile Nduwimana avuze na kare Twagirayezu Marcel wamwumvaga, barimo baravuga imishyikirano, bati impande zombi nizishyikirane. Uraho ngaho mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndumva ko hari umuyobozi mushya wa gisirikare wa Regio ya 8 waje aho ngaho kwitegura icyo bise intambara karundura.
ukurikije uko ubibona wowe urabona ibyo bintu byo kuvuga amahoro, ibyo bintu byo kuvuga imishyikirano hagati y'impande zombi ari ibya hafi aha? murakoze cyane Mutagoma, numvishe ibyo Marcel yavuze na Nduwimana nawe nubwo mwumvishe nyuma gato, ariko numvishe bose igitekerezo bari bahuriyeho ari icyo kuvuga ari ikijyaniranye n'imishyikirano, ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'abarwanyi ba 23. Reka mubwire ko uyu muyobozi w'ikene region militaire uyoboye abasirikare bo mu rejima ya 8 y'ingabo za FARDC yaraje imbere y'abanyamakuru yavuze ko twese twafashwe n'abarwanyi ba 23 tugomba kugaruka mu maboko y'ingabo z'igihugu FARDC. Arabivuga neza imbere y'itangazamakuru, kandi yizeza abaturage yuko umutekano ugiye kugaruka neza mu karere, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ndavuga muri Rutshuru, Masisi n'ahandi hitwa Beni no muri Ituri. Murabona ko ari uturere turi mu buyobozi bw'igisirikare. Reka ubwire ko Mutagoma, ibiganiro buno hagati ya M23 na leta ya Kongo, kubaho kw'ibiganiro cyangwa imishyikirano biragoye cyane, kuko muribuka yuko leta ya Kongo yafashe umutwe wa M23 n'umutwe w'iterabwoba, kandi igihe yabivugaga Perezida Felix Tshisekedi ubwo yaravuze ati nta gihe afite cyo kuba yakwicarana n'imitwe y'iterabwoba. Hariho n'indi mitwe myinshi ikorera hano muri Kongo, aho byatumye nuko hari ikintu wenda kigiye gukorwa, ibiganiro muri by'i Nairobi, ariko ntibyagize icyo bigeraho. Ubu ngubu ikiriho ni intambara, haba ku ruhande rwa leta ya Kongo, haba ku ruhande rwa M23. ubona yuko ikintu biteguye gusa ni intambara, kuko nk'uko uyu mukuru wa FARDC yabivuze, yavuze yuko nta gihe na kimwe bafite cyo gutakaza, nta gihe na kimwe bafite cyo kuba barekera abarwanyi ba 23 wenda n'uduce dutoya n'amasantimetero matoya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko yaje nuko yavuze imbere y'itangazamakuru hano mu mujyi wa Goma, bigaragara yuko ingabo za Kongo ziteguye kurwana. So aba bagenzi banjye Marcel na Nduwimana, mbabwire yuko umwuka uri hagati ya FARDC na M23 nta mwuka w'ibiganiro ihari. Isura y'ibiganiro kabisa y'imishyikirano ntabwo ndi kwibona ahangaha, kuko harimo ku ruhande rwa 23 nabo bavuga yuko bafite determination, biyemeje kurwana kugeza igihe bageze ku intego yabo. Uko umuvugizi wa M23 yavuze, intego yabo ni uguhindura ubuyobozi, baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko hari byinshi byavuzwe. bavuga bati no, M23 ni abakongomani, ariko ku ruhande rumwe abakongomani bamwe na bamwe bakavuga bati M23 si abakongomani ahubwo ni abanyarwanda. Ukabona ni ibintu biteye ikibazo. So ibiganiro n'imishyikirano byo muri ino minsi sinzi yuko wenda byashoboka, kuko ari ku ruhande rw'ingabo za Kongo biteguye intambara ikomeye, atari intambara yari isanzwe. Ku ruhande rwa M23 byo muri kubibona, no ku rwego mpuzamahanga murabibona M23 ifite ibirwanisho. M23 nayo ubona ko yiyemeje wenda gufata intara ya Kivu yose. Urabona ko ibiganiro byo Mutagoma biragoye, bishobora kuba ibyo ni ibintu wenda ibyo ku bwanyu mbona bigoye, kandi bigaragara ugereranije n'uko umwuka uhari muri ino minsi, ugereranije n'ibyo ubonesha amaso. Shukrani Bakomera. Nanone ihangane ugume ku murongo wa telefone, tubanze twakire Niyibitanga Elise, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane ku mijambo. Uherereye he Niyibitanga, hanyuma igitekerezo cyawe? Jende mu Burundi, ariko ndi ku mupaka w'Uburundi Rwanda. Mu majyepfo y'u Rwanda, ariko maze igihe nkurikirana icyo kibazo kijyanye n'ibyo muri Kongo. Ndabona umenga Kongo iyo ubwayo ikibazo ifite nishaka kucyerekana neza ngo iyo yo kwicara hamwe n'imigwi itavuga hamwe nayo. Komeza. Ndabona rero ko ikibazo cyayo yari ikwiye kuba
gufata umwanya ikabona yuko ikibazo cyayo ikwiye gufata umwanya leta ikicara hamwe n'imigwi baba batavuga hamwe mu gihugu bakaganira bakajya mu biganiro n'ibitanga. Elise, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo. Reka twambuke tujye kwa Nduwamahoro Benjamin. Ikibazo gihari ni ikibazo gihari, ntabwo uko babibona nk'uko mu kanya birebaga ku mbuga nkoranyambaga abantu b'Igoma bari kwigaragambya